Ngira numva ndishimye, numva nanezerewe, ariko ngiyeyo gatatu numva nagasuzuguro. Nagaki ndamubwira numva nkubwire ibi bintu wari warakoze ni byiza rwose, ariko oya, iri kote nambaye mbwira agaciro karyo nditware, mbwira agaciro karyo. Arambwira ati irahenda n'ibihumbi 80. Ndamubwira ni Imana yanjye ngorera ifite amafaranga, iri kote ni iryanjye kandi sinzongera ngo nize, iri kote ndarigura ndaritwara, ndabyizera. Mumbere Imana icyubahiro, mumbere Imana icyubahiro. Naragiye senga Imana, amafaranga uko yayansabye ndayamwoherereza. Ngira gute? Ibihumbi 80 ndabimuha. Ngira gute? Noneho ngira ikote ryanjye bwite. Noneho naryo riba rimwe, ndabase ko ari rimwe se. Ko ari rimwe, mbwira Imana ngo wakuye iri kote, harandi makote. Nanone ndavuga ndashaka kundemera ishimwe rifatika, nanjye nkazajya mvuga ngo ura n'umukara, ura n'ubururu, iyi ni shokora, nayanjye bwite kuko Imana ishobora bingahe zose. Mukomere Imana bashyira bikoze. Ishimwe rigize gute? Tuzuye. Tolashe sonema shalas tonewa. Yaguhaye ikibanza ariko ishimwe ryuzuye ni inzu. Yaguhaye urugo ariko ishimwe ryuzuye ni amahoro. Tolashe sonema. Ishimwe ryuzuye. Yakuzanye muri korali zikuririmba neza ariko ukwiye akazi, ukajya ukwiye akazi. Tolashe sone. Ishimwe rigize gute? Rigize gute? Nabwo ngo mbabwira ngo Imana iremye ishimwe ryuzuye. Bwira umwe ajyanye gukurema ishimwe ryuzuye. Rigize gute? Sholas enema shalas. Sholas tonema sho enema. Shimwe rigize gute? Murutse kumusura arambwira ati mukozi w'Imana, Imana yajyaga ivuga ko izangaburira ariko ibyivuze irabikora, yarabikoze. None mbwira ikintu nkwakiriza. Icyo ni ishimwe ryuzuye, ukabwira umuntu ngo nkwakiriza iki? Imana yikugaburiye, urategura ibisorori 5, 7, 10, 12. Tegura amashaza, ugategura igitoki, ugategera firiti, mayoneze, salade. Ishimwe ryuzuye. Ntabwo Imana yakugabura ngo utegure ibisorori 2. Oya, ntabwo ryari ryuzura. Jye subira gusenga, ntabwo ryari ryuzura. Wowe London umva, subira gusenga, subira gusenga. Imana ifite ibitenge bigura 250. Imana ifite amazu, Imana ifite imodoka, Imana ifite ibintu irabifite byuzuye. Byuzuye. Sholas enema. Nigeze nshima ahantu nambaye agakote kacuye, ahantu mu basirimu, nanjye ngi imbere y'iteraniro, Imana icyubahiro yakoze imirimo ikomeye. Bati yanyambise rwose, bati murabona ko bisobanutse. Naho wari umukara uhinduka shokora. Umuntu anjyana hanze arambwira ati imyenda wavuze Imana yakwambitse iri mu rugo cyangwa niyo wambaye? Ndambwira nti ni nambaye. Aravuga ati watata we, ati ye yo data we. Anjyana mu mujyi, antwara mu modoka, arambwira ngo ishimwe ryawe ntabwo ryuzuye we, angura kosime shasha sha 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 sha. Torash ryuzuye. Toleshene ryuzuye. Hana yarategangaye kubera guhora mu butayu, asaba nabi, asaba umwana umwe, Imana iramumuha. Igira ite? Ariko Imana iravuga ati Hana nkwiye kumuremera ishimwe ryuzuye. Ngo yongera imugarukaho bwa kabiri, imuha abana 5, imuha abahungu n'abakobwa, imuremera ishimwe rigize gute? Ryuzuye. Imana ikora ibintu byuzuye.
tinanirwa nta witambika, irabyuzuza bikuzura. Bwira babiri ngo ije kubyuzuza, babwira ngo ije kubyuzuza. Shola enema shando. Iyi mpumyi yahuye na Yesu nande ngo ntabwo yarebaga, yari yarahumye burundu, ariko ihura nande ngo Yesu ayicira amacandwe hehe mu maso. Arayibaza ngo none se bimeze bite, bimeze bite? Hano hari abantu Imana ikora akantu gatoya, ati Imana ati ndagushimiye, ati nibisira nize ko wabikora, haleluya, ati ndagushimiye, ati urakoze tamina. Yewe inyuma ibisigaje gukora ibindi biremereye, bigize gute, bigize gute, biremereye cy'imbaraga. Iyi mpumyi irangije ibwira Yesu, iramubwira ngo Yesu ndakubwiza ukuri ko niyunda, ndakubwiza ukuri, nubwo wanciriye amacandwe mu maso, ntabwo ngize pe, ntabwo ngize gute, ntabwo ngize, wamaye akazi ariko ntabwo biri kwemera, imibare yanze, yagize gute, imibare yanze, ntabwo biri kuvamo we. Tolashene sonema, wampaye urugo ariko ntabwo bisobanutse. Sho enema, batsinze abana banjye ariko ntabwo bisobanutse, ntabwo bigize gute. Iyi mpumyi imenya uwihagaze imbere wari we, ububasha n'ubushobozi, imenya ko akora ibintu byose akabyuzuza. Ntabwo yigeze azura Lazaro igice, yaramuzuye arazuka, arongera aragenda. Haleluya, baramuhambura abari bamuhambiriye. Imana irakora bikuzura, bikagira gute ngo impumyi ibwira Yesu, iramubwira ngo reka nkubwize ukuri, wankozeho wanciriye amacandwe mu maso, ariko kugeza ubu ntabwo nahagara mu iterano ngo bisobanure, mu rugo ntabwo mfite ukuntu nabivuga, mu bantu sinabona uko nabivuga, abambona bagira ngo ndacyari impumyi, ntabwo nabisobanura, ntabwo nabona ukuntu bivuga, muri korari sinabona uko mbivuga, muri famiye sinabona uko mbivuga, ntabwo nabisobanura. Ndemera ishimwe risobanutse, ndemera ishimwe ubwo nahuye nawe, ndemera ishimwe nazasobanura, abantu bazabona bakavuga ngo nahuye nawe. Toreshenewa, ndemera ishimwe ntazasobanura, abazambona bakurikije uko nari meze bazavuga ngo si shangazi twahuye, si muyomba twahuye, nahuye na Yesu ushobora zose. Sholesi, haleluya, haleluya. Impumyi mubwiza ukuri, iramubwira uti rwose ntabwo ishimwe ryanjye ryuzuye rwose pe, ntabwo bisobanutse. Niba narebye, niba ngihumye, rimwe ndabona ibiti, ubundi nkabona abantu, ubundi nkabona bivanze n'ibiti, ubundi nayo ibyarifso, nayo ibyarifso byanyobeye nawe uko bisobanura. Ubu se abari mu rugo baramenya ibyarifso, abo turahura se baramenya ibyarifso, ko nagize umugisha nkabona banzana se, ko numva ntari kureba neza, ndasubirayo nte, ko abo twazanye bagiye, none ndabigenza nte? Yinginga Yesu. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo arongera amurambikaho ibiganza. Amurambikaho iki? Ubwa mbere yamuciriye amacandwe hehe? Yesu afite uburyo bwinshi akoramo. Hari uburyo akoresha aguha ikibanza, hari uburyo akoresha akaguha inzu, hari uburyo akoresheje abana baratsinda, hari ubundi buryo akoresha minervari ikaboneka, hari uburyo umva ubwa mbere yakoresheje amacandwe, none akogiye gukoresha ibiganza. Aracyafite ubundi buryo, mubwira ngo aracyafite ubundi buryo, bwira mwegera ngo aracyafite ubundi buryo butazwi, butazwi we, butazwi. Mushumba aracyafite ubundi buryo, data we aracyagiza gute, aracyafite ubundi buryo, aracyafite ubundi buryo. Muze
aracyafite ubundi buryo. Aracyafite iki? Aracyafite ubundi buryo. Ayo afite ubundi buryo. Haleluya. Ngo amurambikaho ibiganza. Haleluya. Ngo aramubaza ngo noneho ngambwira bimeze ute noneho rero. Haleluya. Ngo aramubwira ati noneho rero nakubeshye nkubwije ukuri birasobanutse noneho. Shewa sana shone mata. Bigize gute? Abantu ndababona n'ibiti nkabibona byivanguye noneho. Ubu noneho nahagara mu iteraniro ngashima ngatera haleluya ngatanga ituro ry'ishimwe byisobanuye nahumutse nabivuga mu bantu nta soni mfite byakunze ishimwe ryuzuye. Sola senema ishimwe ryuzuye. Ishimwe ryuzuye. Ishimwe rigize gute? Ubukwe ntago bugarukira muri dote. Habaye dote ubukwe ntiburaba ngo none ntago byuzuye. Basezeranye ku murenge ntibaraza kwa pasiteri ngo byaruzuye. Ngo oya ntabwo byuzuye muvyeyi. Hagomba kujyaho n'ikanzu. Haleluya. Haleluya. Yesu amuremera ishimwe ryuzuye. Rigize gute? Ishimwe ryuzuye. Tolashe sonema. Tugiye gusenga Imana. Natuma ngo mbabwire ngo yashigaje ubundi buryo mutasi. Yesu yarafite ubasha bwo gukizira mu myigahiti w'umukuwo mwanya rwose, ariko hari jya bikora mu matsinda mu maci kugira ngo utazamumenyera, kugira ngo azakwereka ko afite inzira nyinshi zitari kwa muyomba gusa, zitari kwa shangazi, kugira ngo akwereke ko ahantu hose hari inzira kandi ko afite uburyo butandukanye. Ubwa mbere akoresheje amacandwe, ubwa kabiri akoresheje iki? Ibiganza. Haleluya. Eliya ku musozi Karumeli atunzwa n'ibikona n'akagezi karakamye n'ibikona n'ibyongera kuza. Eliya senze Imana izana ubundi buryo. Ramubwira ngo Serefati y'Abasidoni hari umupfakazi nkuremeye y'ubundi buryo. Haleluya. Muhaguruke dusenge. Shola senema. Shone senema tando. Ejeka dusenge. Sho enema. Ishimwe ryuzuye. Ishimwe rigize gute? Ishimwe ryuzuye. Tunyuza hano baravuga ngo twambaye neza. Ariko mana we turangije tuburu dutega akamodoka. Ariko mana ishobora byo. Wa mugabo ngwino hano. Uyu mugabo twazanye none tunyuzana muri gare baravuga ngo twambaye neza. Urumva? Hello. Tubona agatagisi karaho ngaho. Turagenda twitsindagiramo kandi twese dufite perimi. Uyu mugabo afite perimi y'imodoka hano mu mufuka, nanjye ndayifite. Ariko turagenda nta mupolisi urazitubaza. Nibaratubaza mu muhanda ngo ishimwe ryuzuye n'ugutwara. Nukugira ute? Ishimwe ryuzuye ni perimi ifite akazi cyangwa ifite imodoka yo kwitwara. Nicyo shimwe rigize gute? Cyuzuye. Tolashenema. Imana yagarukiye kuri diplome. Oya. Imana irabikora bikuzura. Bikagira bike. Iyi mpumyi yinginga Yesu iramubwira ngo ongera unkoreho. Gira ikintu unkoraho kugira ngo ishimwe rigize gute? Cyuzure. Ishimwe ntabwo abantu barivuga. Ntabwo urivuga ahubwo abantu bararibona. Ririvugira ishimwe ririvugira.
urasaba gushima ngo urandika. Umva, iyo Yesu yabyujuje baguha umwanya utasabye, kuko riba ryuzuye. Riba rigize gute? Riba rigize gute? Haleluya, haleluya. Uri kubyara amara kubyara ugahera mu bitaro, warabuze kwishyura. Ugahera mu bitaro, oya, ugahera mu bitaro, warabuze kwishyura ibitaro. Ugahera mu bitaro, urumva icyo shimwe ryuzuye. Wabyaye ariko wabuze kwishyura. Uri hehe? Ntiwemerewe gusohoka, ntiwemerewe kugira gute? Ari agasheto baguha kavuga ngo byose wabishoje neza, wabirangije neza. Iyo utagafite ntuvamo, ntuvamo, ntushobora kuvamo, ntushobora kuvamo, ntushobora kuvamo. Torashe usohokera winjire, toroka. Ntabwo utoroka. Hari uwavuze ngo yaratorotse. Iryo ni ishimwe ariko ntabwo ryuzuye. Ntabwo utoroka, usohoka neza ku mugaragaro. Haleluya, haleluya. Ishimwe rigize gute? Ishimwe rigize gute? Muntu yigeze kumpa igikote kinini n'igipantaro, mbura yo kukigabanyisha, nta nkweto ngira, nta mafaranga yo kukigabanyisha mfite, n'ubundi ndakomeza. Ubwo sicyo nishimwe. Ntabwo ryari ishimwe rigize gute? Ryuzuye. Ndagira ngo dufate akanya dusenge Imana. Bwira abantu babiri ngo akoremere ishimwe ryuzuye. Akoremere ishimwe rigize gute? Tugiye gusenga.